السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تجلى تمتوت هردفتو يوتيوبي عبد السيشو بقنا قال نفتن شمرن بيا عربا وركان قدل قبو هتو بين جلا لكو دلتي هولا لكو دلتي هم فودنا شمرن بيا عرباتي قلتي ما جتشود جدتا يدن دادا حرا حاساكم نقراتي سيريس هدلم لكو دلتي هولا لكو دلتي شمرن هم فودنا بيا عرباتي قلتي jecha abdul seefaalleessuu dhamoo tuffannaa dhamoo maal jechuudha jecha kana gadi baatanii miidiyaa irratti ijoollee daa'ima waraabsiftanii warri biyya keessaa gadhiisuun keessa maal jechuudhaadha tokkoffaa irratti komiin kan koo tuffii shamarran biyya arabaatii qabdanumoo maal jechuudhaaf ijoollee daa'imman viidiyoo akkasitti waraabdanii biyya keessa teessanii waan shamarran biyya arabaa isinitti ergiteen barumsa barataa buskutii nyaataa daabboo nyaachaa maal jechuudhaaf hamilee shamarran kan keenya biyya arabaatii hunnaatee rafiitii dhabdee isin biyyatti jiraachiftu viidiyoo akkanaa irratti waraabdanii hamilee tuquudha moo maal jechuudha yeroo kanatti bar wanti sooshaal miidiyaa irratti deemu kun waan qoosaa miti hamilee namaatiif keessattuu hamilee shamarran keenya cabsuun shamarran biyya arabaa shaamaadha jennee gaafa nuti isinitti himnu nu dhagahuu diddan warri biyya keessaa kan har'a biyya teessanii sobdanii afaan bantanii shamarran biyya arabaa hin fuunu maal odheettan gaafa siin dhufte minxaafii afattanii jala fiigdanii fuuchuudhaaf booleetti ababaa baadhattanii warri dhaabbattan har'a ijoollee daa'imman gadi yaaftanii hamilee shamarran keenyaa jechuudha. An dhugaan isinitti hima waggaa 3 duras dubbadhe waggaa 4 dubbadhe shamarran biyya arabaa fuuchuudhaan yoo naziriidhaan argatte malee shamarran biyya arabaa fuuchuudhaafuu qaaliidha isinitti hime isa hin fuunu isinitti heerumuu barbaannan isin fuuchuu diduu dhiisi fuuchuudhaafuu naziriidhaan hin argattanu isiniin jedhe har'aa miti waggaa 4 dura maaliif beeytaa shamarran biyya arabaa jechuun shaamaadha ofii baqxee si jiraachifti dadhabbeera hin jettu naagame hin jettu dugda sii of kenniteeti simmintoo rigdee gajjattee maxbaqa keessa gubattee dhaabbattee si jiraachiftee si mana barumsaatti barsiifte ati biyyaa daratii naffaatee fataa jetta shamarran biyya arabaa jechuun barattee heerumte akkuma kan kee biyya keessatti fataa jettee jiraachuu ilmoo dhalchitee dhungachuutu dandeessu si obboleessa si obboleettii si yuunivarsiitii galchitee barsiisuuf abbaa faadhatiitti sangaa horuudhaaf mana qorqorroo itti ijaaruudhaaf dugdaa citaatti malee wanti ati har'a biyya teesse shamarran biyya arabaa akka sharmuxaa wayitti akka nama bunnaa beetii bahee wayitti waan akkanaa irratti hojjettanu baay'ee tokko naaf mee viidiyoo ijoolleen kun jettu dhaggeeffannee walitti Baka singaif amma mu annafu da baka igaa kunoo akkuma isin dhaggeeffattan hundi keessanuu viidiyoo kana dhaggeeffattanii hoolaan lakkuu dhalte hin fuudhinaa shamarran biyya arabaatii galte jetti ijoollee wal geesse lakkuu dhalte warri kana hojjechiisaa jiru immoo warra nuti asteenya shamarran biyya keessaa hojiin beektu yoo fuute wajjiniin karkaarfamuudhaan ala bu'aan irraa argattu hin jirtu shamarran biyya keessaa meekaappii naqattee mana barumsaa naqattee daftara sii fudhattee dhaqxee meekaappii dhungoo keessa oolu kilaasii keessa oolu sanaan ala bu'aan shamarran biyya keessaa dhiiraaf buuftu yookiin fuudhaaf taatu wayii hin jiru hojiin beektu surree kee wattee qamisii babbaqaqaa kanaan kwaasii harkaa kana utaalaa ooluun ala akka shamarran alaa biyya alaatii galte indaanqoo bakkatti waxii hojjechuu yoo ta'e yoo keessumaa fuudhaafuu kan taatu shamarran biyya arabaati har'as jecha kan koo dhugoomsaa fudhaa fuudhaaf bultiidhaaf kan siif taatu shamarran biyya arabaatiin ala tokko hin jirtu warri biyya faranjiiyyuu ruubii shamarran biyya arabaa hin gaanu maaliif beektu shamarran biyya arabaa dalagaa beekti si jiraachisuu beekti obsa qabdi rakkina argite waa hunda makaraa aytaalleች የአረብ ሀገር ሴቶች ሻማ ናቸው የምንለው በምክንያት ነው አግኝታችሁ ደብል ተፈቅዶልን 12 13 የአረብ ሀገር ሴቶችን ብናገባ ታድለን ነው እንጂ ምንም የሚጎልባቸው ነገር የለም የአረብ ሀገር ሴቶች ሻማ ናቸው አለቀ እናንተ ሀገር ቤት ሆናችሁ አፋችሁን ከምትከፍቱ የአረብ ሀገር ሴቶች እኮ እናንተን ያስተማረች እናንተን ቤት እየሰራችላችሁ
ባጃጅ ገዝታ የሰጠች አንተ የአረብ ሀገር ሴት አናገባም ብለህ ሀገር ቤት ሆነ አፍን ስትከፍት ትንሽ አይሸመቅቅም? በነሱ ተስፋ የኖርክ እነሱን እጅ የጠበቅ እዛ ሀገር ሆነ ስለ ሀገር ሴቶችን ክፉ ነገር ስታወራ አይደብርህም? አይሰቀጥጥህም? እኔ ብቻለኝ ቢፈቀድልኝ የአረብ ሀገር ሴቶችን 12 ዳርዛን ሙሉ ነው ማገባ። ዳርዛን ሙሉ ነው ማገባቸው። ለምን አንተን ማኖር ይችላሉ። ትግስት አላቸው። ተሸግሮ አይቷሉ። የጧትን እንቅልፍ እየጣፈጣቸው መዳም መታ ትንሽ ስራ ያለች ትግስቷ አስለምዳለች። ስለዚህ ሀገር ቤት ሆናችሁ የአረብ ሀገር ሴቶችን የምታንቋሽሹ እናንተ ቆይ የሀገር ውስጥ ያላችሁ ሴቶች ምንድነው ጥቅማችሁ? ከስራ ስራ አታቁም? ከፍቅር ፍቅር አታቁም? ጧት ሱራችሁን እንደዚህ አርጋችሁ ሜካፕ አለን ብላችሁ ትምህርት ቤት ይሄን ነው ብላችሁ መንገድ ላይ እየዘለላችሁ ከመሄድ ውጪ ምንድነው ትርፋችሁ? እኛ የአረብ ሀገር ወንዶች አይተናል። የአረብ ሀገር ሴቶች ምን እንደሆኑ፣ ወርቅ እንደሆኑ፣ ሻማ እንደሆኑ። ስለዚህ ለዚህ ነው የአረብ ሀገር ሴቶች ሻማ ናቸው ብለን ከዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት የተናገርናቸው። አሁንም ዛሬም ደጋግሜ እናገራለሁ። የአረብ ሀገር ሴቶች ሻማ ናቸው። ለራሳቸው እየቀለጡ ለሳ ሀገር ለህዝብ ለቤተሰባ ሻማ ሆና እየቀለጠች ለራሷ አግብታ መውለድ ያማራት ሳታገባ አንተ እንድታገባ እንድትማር አንተ ትምህርትን አንተ ሰው እንድትሆን ያደረገች እንዴት አንተ ሀገር ቤት ሆነ ስለ ሀገር ሴቶች ክፉ ነገር ታወራለች? እንዴት ህፃናቶችን ሞራል የሚባለው ነገር አለ እኮ የነሱ ሞራል ይነካል። ይሄን ቪዲዮ በሰሙት ቁጥር ከትላንት ሰምቼ በጣም ተሰማኝ። ዛሬ አወራው። ምን ማለት ነው? ማልጭቹን ዱጋ ረቢ ባየ ተኩና አርሴ ነን አሬ አከሚት ተከስ ጀደማ ካን ጀዱ ነቲ ዳጋሜ ማሊፍ ጀደማ ጀደሙን ቀቡ ሸመረን ብያ አረባቲ ከበጀቱ ማላፍ ክብር ይገባታል የአረብ ሀገር ሴቶች እንጂ መናቅ ምናምን እንዲህ አይነት ነገር ለአረብ ሀገር ሴቶች አይገባት። ማን እንደሆነች እኛ ያው ያያናት ነው። ምን ሰርታ እናንተ አገር ቤት ሆናችሁ እኮ ላፕቶፕ እንደዚህ በኮምፒውተር የምታመጣው ነገር ይመስላችኋል አይደል? ብር ምናምን ስትልክላችሁ ባጃጅ ገዝታ ስትሰጥ በቃ በኮምፒውተር ቁጭ ብላ እንደዚህ እግራን ሰቅላ የምትሰራ ነገር ይመስላችኋል? አይደለም። የአረብ ሀገር ሴቶች ለራሳቸው እንደዚህ ወገባቸውን አስሮ አንተን አገር ቤት ፈታ አድርጎ ያኖሩኝ ነው። ስለዚህ ማክበር ይኖርብሃል። የአረብ ሀገር ሴቶችን አክብር። ማግባት ከፈለክም እነሱን አግባ። ለዚህ የአረብ ሀገር ሴቶች ብላችሁ አገር ቤት ሆናችሁ አፋችሁን እንዳትከፍቱ ነው የምላችሁ። ነግራችኋለሁ። ሀረስ ቦሪስ ሸመረን ብያ አረባቴ ከበጃ ጉዳ ቀምናፍ ጀርመሌ ይሁን ፉኑ kan fuudhamu qabu kan hojii beeku kan maal beektu shamarran biyya arabaati. Allaqe waliif gallaami nagaan tura laayikiitti roobsaa diina garaa gubaa.